Eva agiye gupfa. Iyi ndwi ngiye kubabwira muze kuyitondera n'iyi minsi nk'itatu, upereseza umunsi umwe birangwa ariko iminsi itatu. Ubikurikira ubitega amatwi, ndagusabye ubitega amatwi. Ibisibyo biri bikunanire. Reverend kuri yagiye gupfa. Mu bajenerali hari Katupari Baratuza, Prime Niyongabo, umwe muri mwe bayi. Ndavuga ibiteye ubwoba mwihangane, nababwiye ko iyi ndwi turimo ni indwi y'umwihariko. Kandi nge ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, ntabwo ndi bukubwira ibintu byo muri nza, ntabwo ari iby'Imana yanto. Au nom de Jésus. Hano ndavuga ibintu yenda biteye ubwoba cyangwa bibabaje cyangwa by'amarira. Ikindi mugomba kwiziga, Imana yambwiye ngo mu Burundi hari Kiranka, mu Rwanda hari Ryangombe, hari CNDD-FDD, hakaba na Siase yiyubakitse, akaba n'abantu b'amahera. Imana yambwiye ngo mumanuke mwese mu kiyaya. Imana nyamana mu Burundi igiye kugaragara, na Dagoni igaragare, na Bayali igaragare. Kandi aho ibyo bitabaye, uru rutoki ngize uko izindi zirarabage. Ubu butumwa si ubwanjye, shatse kukubwira ngo kurya Eliya yapinze nabo akarahira nabo, uko niko nanjye ndi bukurahire yampamagara ititiranya amazina. Kuko hari igihe mwebwe muba mu bintu, umuntu agatanga imburu, umuntu akavuga, umuntu ngo turi mu mipyinata. Hano Imana yampaye ubutumwa bwinshi rwose, ndatangira mpanura soze mpanura. Kandi ibyo mpanura harimo ibiri mu masaha, ibiri mu iyinga, ibiri mu kwezi. Ntabwo ndengaho homboka cyambo cya mukongomani, ntabwo ndenga. Imana yambwiye ngo izi ndongozi z'u Burundi zigiye kwiruka igihugu cy'u Burundi kibabane gito, kibabane gito. Umuriro ugiye kwaka udahera. Kandi inkuru mbi irataye. Ikindi ndavuga ku rupfu rw'abasoda barenze 30 hano mwanyoherereje kuri WhatsApp, b'Abarundi baguye muri Kongo. Nkuru y'akababaro, nkuru y'agahinda, nkuru y'akababaro n'agahinda. Nuko YouTube ingora dushyiramo amavideo ikayanga, ariko ndareba uko nabipfukapfuka ari igihe nayishyiramo, ntanayishyizemo nawe sijegeye nyine usurira imbuga ngorokana bumenyi. Mungu wangu, bapfuye nabi. Basoda bari muri Kongo bari kwicwa n'inzara, barinze kujya kwiba amashu b'Abarundi. Abantu batwaye ku magare babahambiriye n'amapikipiki. Urebye ku iyi foto kuri kuyibona, ningira amahirwe nayo bakayemera, kuko ibi bigira amategeko yo kutondeka ibintu nyine kugira ngo bubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mugabo mbisubiremo, iyi ntambara, iyi politike y'uhoraho, iki kiganza, iyi ngendo y'uhoraho, ko kuboko k'uhoraho, mikorere y'Imana, ubushobozi bw'Imana. Hano umwe azipfuka mu maso, ndazavuga ngo nabaho nibwo bwa mbere. Ubutumwa bwihutirwa, Imana yambwiye ngo tiheshezererererebo uravembe bayukamene kuwa zomene azopa mu Burundi hari Imana yitwa Kiranka. Unkurikira ubu butumwa, nababwiye ngo namiyaga nta n'imikino, kurira inkoni ku gishyitsi. Hari Kiranka,
hari Imana ya Isirayeli, Ibrahimu na Isake na Yakobo, hakaba umwami wacu Yesu Kristo, hakaba na Mwuka Wera mu bamarayika bera b'ijuru, hakaba n'abadayimoni n'imyuka mibi. Mana yambwiye ngo mwitegure, hagiye kugaragara Imana nyamana. Impaka zicike, urungabanga burushire, Eliya ngo abajyana ku mugazi. Niba koko mufite siyansi, mukaba mufite n'igisomo, mukaba mufite n'amahera, ndabatumiye. Jye ntabwo navangiwe, ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi. Ubutumwa muhawe nijoro, Imana irambwira ngo ubyuke ubare icyo uhera. Najyaga nza ku mugoroba, video nyinshi mwazibona, buno naje kare fitagakura iganuke, kuko Imana yambwiye ngo hagiye kugaragara Imana nyamana, hagiye kuboneka imbwa n'umugabo. Mwebwe umuntu yarababuriye abahimburi, mugaruka muvuga ngo none ngubwo bitabaye, ngubwo bidasohoye, ngo mimi ko general wa Kiroho na Muwiri uwantoranyije n'uwo kwizerwa, kenze juru turazirangije. Imana yambwiye ngo mbivuge ubutumwa, ndabutangira mpanura kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Kandi nge ntabwo, niba hariho kujijwa no kubeshya no kwitiranya amazina, ndi umwe mu bakwiye gupfa. Rumwe nguru ruri guhanura, izi zirebe gepfe. Hari igihe rero umuntu avuga ubutumwa ntarahire, hano sinakemeza abarozi, harimo abarozi badukurikira bakandika ibyo bashaka, harimo abapagani, harimo indaya. Iyi ni imbuga ngurukanabumenyi, hano haca ubutumwa, ni rezo sosiyo, harimo n'uwandika ari kwisambanira ibyo agomba. Iki ntabwo ari mwe mu mwantumye, si mwe mu nyobora, ntabwo ari amafaranga nyobora, si uburanga, si isura. Hano ubutumwa ndi seriye. Mana yambwiye ngo mbitangaze muri uku kwezi, muri iyi ndwi. Sige bosha zaradadadadabo, hagiye kuboneka Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ubwo muzi ko harimo gupsinata, kubeshyanya, no. Mana yambwiye ngo kirankira hari, ryangombe irahari, sendi de defide irahari, yarubatse iranakomera. Hano hari n'abanyamahera bubatse ibintu birakomera, ndetse hariyo n'abanyepolitike bahambaye, ariko ititiranya amazina, itabeshya, tepokeshezere. Iyi yimika abami ikimura abandi, iragukuye, irimuye kandi irimitse. Kandi ntabwo ndi kuvuga ibya 2027, natangiye ubutumwa mu kwa kane. Ntabwo nge ntegereje nk'uko utegereje, nta nubwo ntegereje ngo ndahita ngo ninjirana n'abaje muri Kanani yabo. Ubu ni ubutumwa tuvuga kuri seri bwawe na bene wanyu bizera ijambo ry'Imana, bizera ubutumwa bwiza. Ni Yesu wamagurukije, ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Rero hano Everest ndayishimiye, n'abo bakorana, abaminisitiri benshi bagiye kuyarira, ushinga amateka benshi bayarire, bakenguza amateka bayarire, kandi uyarire bakubitaha, kandi uyarire bakubitaha. Mugiye kuboroga mwikorera amaboko. Uburundi indongozi mugiye kwiruka igihugu kibabane nk'Uburusiya. Uburusiya nicyo gihugu cya mbere ku isi. Mugiye guhura n'ibyago na nyina w'ibyago, ibibazo nk'ibya nyina wabizuba. Muraza kwiruka igihugu kibabane gito, muraza gutelefona, telefone bigorane, urajya uhamagara usanga uhamagaye nawe byagoranye. Imana yambwiye ngo ibamanukanye ku kibaya,
izabyikorera ntacatuma izina rye ritukwa. Erega iyi Imana dusenga ntabwo izadutererana. Senga senga ntacyo uzabura senga. Ubwo muzi yuko ngo twari turi kurondera viyuzi, twari turi kurondera izina rikomeye. Oyaye jewe nabaye kwa perezida ninjira ntakomanze, izina rikomeye ndarirondera ahandi. Mfite pasiporo napararangana mu myaka ndi muto, n'abarundi murabazi benshi mwankiniye amadiri ngo nigire i Burayi je nkanga. Rero nge ngendera mu rutonde rw'Imana. Aha rero harimo abantu bavuga ngo kurumva ngo onye ngo abanyarwanda ngo iyo ni inyenzi ngo ni intumwa y'abantu. Noneho ntacyo, mumanukane ubudede bwanyu, mumanukane politike yanyu n'amahera yanyu, mumanukane siyasa yanyu, ngenda manukana amavuta siyasa z'umwuka. Profete Martin bimiko general tamanukana amavuta y'uhoraho. Flashe n'uyihetse yabiroshye mu nyanja, bagize ngo zira flashe zari cyari igisirikare giciriritse, yabiroshye mu nyanja itukura. Inzuki, amavubi, pshirukanya abahivi, byirukana abaheti, byirukana abayiwisi. Hano rero muzi ngo ku Mbabazi TV 3 ngo turimo turayaga ngo ibyo kubarema agatima. Ntabwo ndi kukurema agatima, ntabwo ndi kuguhumuriza, nkubwiye kwibi nibigiye kuba. Vugiraguye, zuba rirabaki, muri ruratse, kwezi kwikubise hasi, nyenyeri irashwanyagurika. Sha kagabo kahemba kandi kataraza ngo abagabo ngo hari abagabo ntihagwe ibara riraguye kandi muri abagabo. Mwananiwe kumvira Imana ngo mwihane, mbaburira mwanga. Mu Bahutu habura n'umwe wakumvira Imana, mu Batutsi habura n'umwe wakumvira Imana. Mwirata amoko Yesu yaciye. Uhoraho atabare sha. Hagiye kuba icyo nakita isanganya riteye ubwoba. Isanganya riteye ubwoba kikugera mu mwonga, noneho nyamwonga, konegisiyo zose ziveho. Barundi kazi ndabasabiye niyirije ubusa, basabiye ndarajya ndarangwa. Nukuri marayika ashyira ikiganza mu ruhanga rw'imbata z'abubaha Imana, Yesu Kristo mwana w'Imana w'Imana. Ibi bihe tugezemo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'indwara n'indwara zinaniwe, bananiwe n'urukundo by'abari itorero. Tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ubwo muzi ngo ibintu byararangiye, ibimenyetso nahanuye ntibyasohoye. Ari ikintu umushinja Imana, ngiye mukishinje, ndabizi ko ngewe sinabemeza, kuko na Yesu nigeze abemeza muri abapagani. Ariko nimvuga simvuze abakristo bakurikira ubutumwa bwiza. Hano tugendana n'abamizirima, tugendana n'abantu batakebwe, aribo mubona bandika bijyana. Rero hano hari abakristo bazi neza ko Uburundi bufite amasezerano menshi meza, kandi bazi neza ko bategereje imbunda yitwa sniper ya Yesu ku Mbabazi TV 3. None se Mbabazi hano ishengero muraho, je ndi umupantekote wa vrai, taziyambiza ngo mbe umucayinizime, tazabona ku mbuga ngurukana bumenyi hariya ku marezo sosiye hariya na hariya ngo mumenye
muntumire na hano uzahaza akahicara n'uw'Imana yemeye kandi kemerera ikanamucira inzira. Ntabwo hano ari teri y'abadayimoni, iyi si karotari y'abiga kubeshya abantu no kwesikoroka. Jamais. Hano uhoraho umukama nyene ngabimana niwe watoranyije uru rubuga, arwita Imbabazi TV 3, aruha ibivugwa ku murango no mwijoro. Nakabaye nzana amavideo y'abapfuye muri Kongo na biriya y'inama zabaye, nabenda guhura n'abandi, na biriya by'abashonje n'abasambanye n'abibye. Inkuru ziriho, ariko iyi si inkuru n'ubutumwa bwiza. Kisi ikiganiro turaganira iki? Jambo ry'Imana barariganira. N'ubutumwa bwiza nshuti yanjye. Yesu yaviriye amaraso, intumwa baziteka mu mavuta, abandi babaca imitwe, abandi barabafunga, abandi basiga abagore babo, abandi batabagabo babo, abandi batabana, kubera ubutumwa bwiza. Nimpagera mbari nje ubukeresa, mbari nje nicara mbitesha agaciro, tuzabicirirwa izosi dushobojwe na Kristo. Koko dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi. Nduge ku kandi kantu hano kambabaje kashenguye umutima wanjye, ni ingabo z'abarundi ziri gupfira muri Kongo, mukama w'ikigongo. Hano hari uwambwiye ngo n'abanyarwanda bapfirayo, ngo n'abanyarwanda bariyo, ngo ibyabajyanye ngo nibyo natwe byatujyanye. Niba Kagame afite y'umutwe, Kabarebe akagirayo umutwe, indongozi z'u Rwanda nazo zikagira y'igisirikare muri Kongo, bimariye iki abanyarwanda? Abaye ariyo byaba abari gupfirayo b'abanyarwanda, byaba bifitiye umumaro abanyarwanda bari mu gihugu, kuko u Rwanda ruri mu iterambere riboneka rigaragara. Ariko nababajwe n'abarundi bari gupfirayo, nta nyungu uburundi buri kubona, akamaramaza amarira. Niba Ubugande buriyo Museveni akaba ariyo, Kainerugaba akaba ariyo minisitiri w'ingabo mu Bugande bukaba bufite imbona kazoza n'iterambere, bukaba bufite igisirikare gikomeye muri Afurika kwa ruriya rwego, kitisukirwa, gikanga Kenya kigahahamura Kenya. Shuti yanjye, abarundi bo barapfira iki? Babafashe bibye amashu, iyo nkuru mwayibonye. Kandi ije sindenganyiza ingabo z'abarundi. Excuse me, abasoda muri kunyumva, nta rubanza afitanye namwe. Indongozi zanyu nizo shitani yayobeje. Bari gupfa, barashonje, bambaye ubusa, bari guhunga. Iyi situation ni ndo muntu uri bugikotorore muri. Ndaje mbandanye bimwe narindimo. Iyi situation y'igisoda cy'u Burundi, inama yarabaye kuri Prime na Everest Ndayishimiye n'abandi bayobozi n'izindi ndongozi. Havuyemo iki? Mubahe umusada uhagije, mubahe ibyo kurya bihagije. Nibura apfe yanari, yapfe yambaye, yapfe yanahembwa agashahara kiwe kaje, mugabo ari kwigaragambya, baraje mubasubizayo. Abandi mubaha ibihano byo kugenda n'amaguru, abandi murabafunga. Nimwumva ibyo bataka kugwana, barabirahiriye baranabyemera. Kubera iki mubicisha umubabaro n'agahinda? Tubashyiriremo amasanamu, nuko YouTube nayo itugora ushyiramo ibintu igahita ibihana. Mwabonye ya nkuru bushije nabahaye y'umupolisi wari uri gukubita umunamba, bari abantu boza imiduga. YouTube yahise imbwira ko bitemewe. Mwabonye ko iyo video nayihagaritse, ariko harimo abayibonye. Na hano nakabaye mbibashyiriramo, ariko nzabibashyira ku rubuga rwa WhatsApp, mujye mubirabaho. WhatsApp yirabyemera. Muzibiri kuba barundi bari kuziriki, bari kurwanirira Kongo ngo bayifate ibiyabo, bari kurwanirira Kongo ngo Kongo yubaka Burundi, Kongo izagaruke kurwanirira Burundi, Kongo ntizigera irwanirira Burundi. Buzahaguruka kukizinu n'igihumyo nk'icyobo, butera imbere, buzafasha ibindi bihugu. Hasezerana abarundi bafite by'uko Kongo izabatabara.
manyina ibi biba kugira ngo Kongo ndayishimiye araza gutegwa ingabo ziri hariya izindi ziri mu bibazo igisirikare cyarasenyutse koko Imana yarambwiye ngo Uburundi buzasenyuka cyane cyane hatazagira icyo bwirata nyuma yo kuzamuka cyane. Nose ubu muzihaya ko mwari mufite igisirikare gikomeye bagiye kuba kubita muri Kongo babirukane hose babirukane Imana igiye bashyiramo ibintu byo gutsindwa kandi atari uko mutsindwe kugira ngo hatazagira uvuga ngo Burundi bwari buzi kurwana ngo bwarwanya naha oya n'Abisirayeli aho batsinze hose nta na hamwe barwanya Imana yarababwiraga ngo mwihagarare. Ahabu arwana hatsinze Uwiteka abami 32 bene Hadadi yateye Imana irabatsinda ibatsinda mu misozi miremire ibatsinda no mu bibaya. Izo nizo ngabo z'u Burundi. Dawidi aho yarwanye hose no Uwiteka watsindaga. Abisirayeli barwanye hose rero kubw'iminota no Uwiteka watsindaga. Ubwo nimwe muzi ko mugiye kurwana muri Kongo ngo mugatanga itsinzi. Byari kuruta Nevu gashyira y'umutwe ushinzwe kwicukurira amabuye y'agaciro mukawita ikiroberi naka, ibyo byari kuba bibaye ariko utarinze kujya kwirirwa ugwana intambara uzi neza ko Imana mutajyanye itagushyigikiye. Harahiye rero byambabaje. Nabonye video y'Abarundi basoda bageze muri 30 bapakiwe ku mamoto bapfuye, abandi bapakiwe ku makinga bapfuye. Mbona ibinogo bajugunyemo ingabo z'u Burundi. Mbona n'iyi foto wabonye hano ngira amahirwe yo bakayemera uri buyirabe, iriho umurundi wapfuye w'umusoda mezuku n'undi wicaye kuri moto amezuku bamuhambiriye ku biti. Burumva birababaje. Nakamaramaza n'inkuru y'agasema y'agahinda. Gupfa simjanze nanjye ubu ngibi mubinyiciye. Mukuri nazagira urira icyo ngomba nge gucungana nacyo nuko ngomba gucungana n'ubugingo mwanyica nkabona ijuru nta kindi. Ariko ibi mbipfiriye nta ngorane nakijije ubugingo bwanjye. Umubiri wonda urekurahomba n'ibindi birahomba. Mugabo nkijije nabara basoda gupfira ku rugamba nibisanzwe, ariko planning uvuge ngo bagiye kurwanira ibi hazaza toni zizamabuye ibarabara riva Bujumbura Ngozi batayo imwe izapfa rikorwe, indi batayo Bujumbura Ruyigi rikorwe. Tusipoze uko bazagenda abasirikari 6,000 Uburundi bwose bukaba bwaka bumeze nka South Africa. Ariko niba bari gupfa na esase ntayo n'igitoro ntacyo, bagapfa nta nibiharage, bagapfa nta n'umushahara, bagapfa nta n'impuzu, bagapfa batanariye, hajye ubwo ugo rugamba Yesu we yarunjyana. Ubi binabivuga naburaye nkabivuga nabwiriwe nkabivuga nambaye ubusa kabandanya nkabandanya oyaye umwuka wawe ukura. Rero icyo hano vuze ni iki? Pia asheza nkubwiye ko akanakaguye n'umwaka Neva kuye muri Kongo. Intambara izazana na hehe muri Kongo, akaga kazaturuka na hehe muri Kongo, umwaka uzahaguruka hehe muri Kongo, Uburundi buzazimirira hehe muri Kongo. Nibi bisohoye no muvura bamwe ngo ibi ndatangira mpano nasoze hano kandi hano ndavumana navumo yenda muraza kuntuka munanyange ni ngombwa kubiharage bya jaune mutari bubiri, ariko mureke mvuga Imana icyo yantuma hano ngiye guhanura katigashibuke koko ndahanurira hano bantu bamaze iminsi mu masengesho. Shaka gose twere guhendana nje ndemera hano ndasinya urwandiko rugaragaza ko ibyo twahanuye hatabuzeho na kamwe bigomba gusohora. Mana y'abarozi irahari, Eliminati irahari, Antikristo irahari, Freemason irahari, zose ziyegeranye.
nanjye ndahari nk'umuhanuzi Kristo anyuramo, nkaba mpanurira amahanga, nkanurira igihugu. Rero akagabo gahimba kandi kataraza. Reka twicare hasi tuvuga Imana, twangara twanga, dukunda dukunde. Ariko ibi ngibi ntabwo twabiceceka. Oyaye. Aho duherereye amasengesho yagenze neza. Ndagira ngo kandi uyu ni umunsi wa Mungu wo gusoza. Twasenze dushima Imana. Haleluya, Imana yakiriye amashimwe. Twasenze tugisaba imbabazi. Twizeye imbabazi zawe Mana. Twasenze tuyisaba. Turarorereye ibyo twasabye. Umwaka w'ibihumbi 2026 turakwandikishije wowe n'abana bawe, wowe n'inzu yawe, uhereye ku mutwe w'urugo n'umufasha w'urugo n'umugisha nk'umwandu w'amaraso yanyu ari bwo urubyaro Imana yabahaye. Ukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 mu izina ry'umunyanazareti, ubu muragwa muri Kanani yo mu isi, ubu muragwa muri Kanani yo mu ijuru. Data ahabwe icyubahiro. Tudatebye wumva icyo turi kuvuga ngaha. Turangije iminsi 15. Twemeye gusenga, dupfukamye, duhagaze, tugenda mu bugaragwa, mu ikanisa, ahantu hatandukanye. Imitima yacu yagize urugendo n'uhoraho rwakenze juru. Bamwe basenze a distance. Twebwe twese rero muri aya masengesho ndagira ngo mu izina rya Yesu Kristo marayikuzanye ibisubizo bya 2026. Turakwandikisha n'umuryango w'amaboko yawe arangururire kwakira ibyiza by'uhoraho. Yego, turakwandikisha mu izina rya Yesu Kristo muzarokoka intambara. Kimenyetso cya marayika Uwiteka akibadomeko, kandi akidome mu ruhanga rw'imbata z'abubaha Imana. Haleluya. Ikindi nacyo mvuze intambara, simvuze intambara y'amasase gusa, ni intambara y'abarozi Uwiteka yikurinde. Uyu uzaba umwaka w'umugisha shuti yanjye, wo kunguka, wagakiza, wo gukira. Uzaba umwaka wuko nawe wakicara mu ndege ukava hamwe ukajya ahandi ukidekarasa. Uzaba umwaka w'umugisha wuko wahabwa umugisha mu byo wari warabuzemo umugisha. Mungu asifiwe. Uzaba umwaka w'umugisha wo kuroranyirizwa. Haleluya. Uzabe umwaka w'umugisha mu izina rya Yesu. Uzaba umwaka w'umugisha ndetse n'agakiza. Izina rya Data rihabwa icyubahiro. Uyu mwaka rero nuko kwezi gusigaye turakwandikisha, tunakwanzuze nawe yandikisha wowe n'inzu yawe. Abo wumva wishimiye ko mwazasangira umuhezagiro w'Imana, abo wumva mwakambarana ishimwe, abo wumva muzicarana muri rishimwe. Mu kurema Imana iturema, yaturemye ngo tujye dushira inzara, twambare, tuberwe, tube heza, dukore byiza. Ntabwo Imana igeze ituremera amarira, ntigeze ituremera agahinda, ntigeze ituremera umubabaro. Ibyo ni shitani bikora. Rero hano ndagira ngo twinjire mu isengesho risoza, twinjire mu mugisha wo gusoza kenze juru zacu, twinjire mu muhezagiro wo kubavuma umugisha, wo kubasabira umugisha. Rega muri inshuti nziza, dutangira n'iteraniro tukarisoza. Kometi nazisomye nyinshi mwiyandikishije, mwigaragaje mu butumwa bwatambutse ejo samedi. Rayiki turazibona. Ni gute Yesu yagendanaga n'abantu agatubura imitsima bakarya, agatubura imigati bakarya. Yesu yabanaga n'abantu akabambika, akabaromera ibicocera. Uyu munsi wa none nta kure cyane Imana itagukura, nta na kure cyane Imana itakugeza. Uburayi ububone nk'ubukwegereye, Amerika uyibone nk'uyifite. Buri kimwe cyose were kukibona nk'ikintu kiri kuri, imodoka uyibone nk'ikwegereye, inzu nziza uyibone nk'ikwegereye. Gushaka donc icyifuzo ufite umbabarire, ntukibone nk'icyabarozi bafite, ntukibone nk'ikiri kwa shitani. Icyiza uri kwifuza usibe kwifuza ibi, kibone nk'ikiri muri Kristo Yesu, kandi wumve ko icyo ngicyo utegerezwa kukironka, kandi wumve ko icyo ngicyo utegerezwa kugihabwa.
Mungu asifiwe. Kandi icyo wumve ko utegerezwa. Haleluya. Utegerezwa kukibona nk'icyo ugabanye mu izina rya Yesu Kristo. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Ndasenga Data wavuze ngo inzira imwe isigaye niyo gusenga. Uyu Data utitiranya amazina mu ikayi nini twese aduharuramo abahembe, amazina yawe asomwe ahabwa umugisha na Papa. Dawe pawe sigereshe zeredererebo, nawe ejo bundi ube wicaye kuri vora ibyo abandi bagutanze ubimenye. Wamenya gusoma utabimenya, Yesu yatoranyije intumwa, atoranya abazi n'abatazi bahakumenya. Yego ndahanura nk'umuhanuzi amaboko yawe arobera iburyo. Igihe warobeye ibubafu ntigihagije, humuriza amaboko yawe abwire ngo humura, Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Ayi Data wa twese uri mu ijuru, humuriza amaboko yawe, Yesu Kristo ni muzima. Unastahili kuabudiwa, unastahiliye Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahiliye, unastahili kuabudiwa, unastahiliye Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahiliye. Gusenga kwacu ntago twahambye Bayali, gusenga kwacu ntago twahambye Dagoni, gusenga kwacu Burundi burasubizwa, gusenga kwacu personeli turasubizwa. Hazuka Kiranka, hazuka Ryangombe, byabyura ingunzo, byakinda bihagaze, byakinda bigaramye. Uko Uhoraho yavuganye natwe arabishitsa, arabisohoza. Ntabwo rero turi kuvuga kugira ngo abantu tubarema agatima. Ntabwo ndi kukurema agatima, ntabwo ari ryo sezerano Imana yarambwiye ngo bwira abantu ibiri bube, ibyenda kuba n'ibizaba. Ntabwo ndi kukurema agatima, icyo akora ndaguhumurije, ariko ntabwo ndi kuguhumuriza ngo tube nk'abantu bangu ihangana ubuziraherezo. Oyaye twumvikane, ndi umuhanuzi utari umwana w'umuhanuzi. Ntabwo iyo mpanura 2027 ntabwo wari kundase, iyo mpanura 2028 ntabwo wari kundase. Nagize umugisha wo kugendana n'abakomeye n'aboroheje, nagize umugisha wo kubwiriza ahahambaye n'ahaciriritse. Ndi umuvuga butumwa wabaye mu miji mba na ruguru, mbume peiza mba n'umusirimu. Ibintu rero inzira zose ndi generali mu mwuka, kandi ipeti ndi gukoresha narariharaniye, narariruhiye, narafunzwe, narakubiswe, narashonje, nambaye ubusa. Buni kintu ndorereye nijuru niryo ntarabona. Ibisigaye byose ihoze hora ceceka. Imana igiye kubabera inyishu ku masezerano Imana yanyujijeho. Hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye, hora ceceka, ihorere, ndumva guhorera k'umukiza Yesu, ndumva imihimbi yera garuka, nshuti aje kukuruhura. Abana b'Imana duhishe ibanga, hari uruhisho duhishiwe
uko tuzasa kurana ishorwa n'indabyo gituma abisi batatu bakabona imvura igwa mu mirima ya twese bakagenda mu modoka wowe utagira niga imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanutse ariko ibyacu saha biciriye ariko imwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twemye. Nta kinyoma rero, nta brage, no comment. Kuriya niba ufite kwizera, ari igihe umuntu yizera agashidikanya, kandi ibi ni imbuga ngurukana bumenya n'amarezo sosiyo, ari n'igihe umupagana ari gusambana agahita anashyiramo comment kugira ngo agumure, asenye, yangize wowe. Jewe nta muntu wo kusamaza uhari ho. Baba abanyepolitike, baba aba bishop n'abarevera pastoro batari mu rutonde rw'Imana, babe abantu navuga ngo bambaye ahagabo bagiye muri politike bakayimira, politike muri bo igasumba iby'impembo muri bo. Ntabwo jyariho ndi nje umuririmbyi yaravuze ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose mu gushyika gupfa. Rero hano nimbivuga jewe ndi General Prophete Martin pia ashezere, ndi General Prophete Martin. Mimi uri muri gerero niwe uri kwivuga ku ntambara yo ku butaka, ku ntambara yo mu kirere, ku ntambara yo mu mazi. Yanesheje isi, anesha umubiri, anesha shetani. Ibintu bigutwaje igitugu biguteye ubwoba, ibintu bigutwaje igitugu biguteye ubwoba. Turi gusoza, ejo twari gusoza, n'umunsi turi gusoza, n'ejo tuzasoza. Bibwire ngo bwira abanzi bawe barekeraho, nzobo bacukuye bazitere misina, ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana ikurebere, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Uragira ngo mvuge iki niba Imana iri mu ruhande rwacu? Ubwo wibwira ko kiranka ibintu byiwe mu Burundi birubatse, no mu bantu birubatse, umugambwe urubatse, bazanye inkona bimba ibinogo bashingamo amadavari birakomera, abantu bubakitse ibintu by'amahera birakomera, abantu bubaka siyasi irakomera. Aha nyine vraiment kweri twebwe muri siyasa z'umwuka twabiringiye Uwiteka, ni twebwe tukwiye kwikorera amaboko tukabura iyo tuva n'iyo tujya. Niba uri mushya ukore subscribe kwiyica n'Imbabazi TV 3 ni yawe. Nta bwoba dufite, nta na every y'ubwoba, nta n'akadomo k'ubwoba. Dufite ibyiringiro kw'Imana ubuhanuzi bwayo bugiye kubusohoza. Si ubwanjye ntibugasohore, ariko ubwayo ibyo yavuze nibyo mugiye kuba. Hano rero ntabwo ndi bukubwire ngo bizaba muri nza, ngo bizasohora ahazoza. Oya, biraba ubunyene. Bahindura umuvuno, bakenyura ibyabo birashika hame, ibyacu biba ari byo bihera mu nzira. Ariko narumiwe ko ntihagira umuntu gusamaza. Tugendana hano, ushaka wese arandika, ushaka wese agasoma, ushaka wese akumviriza. Nta muntu uhejwe, n'abarozi barumviriza, n'abapfumu barumviriza, n'abadayimoni hano barumviriza, uretse ko bo yenda bibatwika cyangwa bikabaturira, kuko ibi ni iby'imwe. Bityo rero uwakandika ibyo agomba
kila mtu na gikapu chake. Ndarorera Imana. Eliya yaravuze ngo ngaho noneho nange reka mbabwire ngo turebe Imana nyamana. Uyu munsi turi kuwa Mungu, turi rendi, turi samedi mwijoro. Hano rero nta kinyona, nta kwirarira, nta kwikakaza, nta kwishyira hejuru. Uri muri twe ni uri hejuru ya byose, kandi azafata ibiri hejuru abishyire hasi chini ya ulinzi. Afata ibiri hasi abiduze abipandishe katika jina la Yesu Kristo. Umukama nzokwama mwizigira zikutazo mukira inara mukango we zizigira Yesu gusa zizigira miriho ugezu guzacisha mukirimba kijuru zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza ubugungo naririmba, iyo wowe nasenga nizigira Yesu musa zizigira nkiriho ugezu guzacisha mukirimba kijuru zizigira Yesu gusa. Muri cigwa n'umuto bamwe muri Imana yiyana na sinema nizigira mwiwawe zizigira nkiriho ugezu guzacisha mukirimba kijuru zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho ugezu guzacisha mukirimba kijuru zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzamba nizigira umwami wanjye mubizomba mu byose zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho ugezu guzacisha mukirimba kijuru zizigira Yesu gusa. Timba gira umutima urinda kenera zigume iyo unganganyemo ubutwari. Gira inkomezi, mera amagabo, funga setire, va birato, shyiramo ishapo. Gira umutima w'abahizi. Niba hari abakuroga, niba hari ubukene, niba ufite abanzi, bwira uwo Goliyati uri imbere yawe uti hagarara nyine hari ahagaragara, yere gukora yinyegeje. Hagarara ahabona were kwinyegeza. Niba ufite Farawo mubwira ajya ahagaragara, twe ntabwo tumutinya. Niba uri umukristo reka kugwanira mu kinyegero. Twasenze kugira ngo tudaseba, kandi dusenga twemanga ukuri turimo, kandi dusenga tudatinya kuvugira ku karubanda cyangwa ahabona. Ukuri kwacu turakwega tukwemanga hegome. Niba rero hari akaguhaze, akaba hari ingorane, wibimbarira, hagarara habona ubwire Kristo ngo reka niba koko nta atari iterabwoba bidatontoma biziritse, nibigaragare bicaye amaguru barayarose, cyangwa biboneke binyice koko niba bikomeye, niba bihambaye nibinyice nge ndemera gupfa. Niba koko bihari biguteza impanuka nibihiri ku muduga upfe nyine biheri. Eliya yaravuze ngo Imana nyamana turekurunga bangabo duhurire hara mu kiyaya itwika n'umuriro niyo dukurikira. Nawe rero reka gusenga uvuga ngo ubwo se bitabaye, ubwo se bibaye atari byo,
ngo bwose bigoranye. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu. Niba nta shyari kaba nta bwoba ufite, siko bizahora bakundwa. Uyu munsi turareba umugabo, turebe n'imbwa, turareba shetani, turebe n'Imana, turareba Yesu Kristo wabambwe, turebe n'abasirikare bagwanye ngo bakigwaniye, turareba abambaye umubiri n'abambaye umwuka, turareba umuhanuzi n'abanyepolitike n'abapfumu. Mana nyamana turayiga inyuma tuyikurikira, tumanuke tujye mu kiyaya. Buri amasengesho turayasoza tukubwira ngo izere inyishu n'igisubizo. Mimi ko generali wa kiroho na mwili, nashukuru Mwenyezi Mungu amenifundisha. Haleluya, haleluya. Mimi niko geshi wa Bwana magwana, geshi wa mageshi, Jesus. Haraje hashye ibyo muri kwiyotsa imyotso, ibyo muri kwibwira ko abantu baravange, ngo abantu barasaze, ngo ko batadoma ko ngo none ko bitaba. Uraje ubona Imana nyamana. Haraje hashye inshuti yanjye. Bwira abarira bare kurira gutabarwa kurabonetse. Ntabwo turi kuvuga ibizaba n'ibyenda kuzaba, turavuga ibigiye kuba. Nishimiye ko data wa twese, ubwo bari kugutera ubwoba ngo biraje ngo ngo hari izi ntazo. Yesu ni umwami, Simba wa Yuda ku murango. Ariko reka kasenge abwirwa benshi akumva beneye, kibwirwa n'icyumva cyerekwa n'ikiraba. Jewe ndi intumwa, ntabejya ahubwo izina rya data rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye mwami Yesu, niwe muhanuzi, niwe muvugishwa, ni wowe nzozi muri twe, niwe yerekwa muri twe. Uri Arufa, uri Omega. Igihugu cyose kirakurorereye, ku Mbabazi TV 3 baragutegereje, ibyabo ku giti cyabo bagutegereje mu buryo bw'igihugu, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, imigabane yose, mu mpande zose, mu moko yose. Turagushimiye geshi wa mageshi, ni wowe byiringiro by'abakwizeye. Haleluya, haleluya. Icyubahiro ni icyawe data. None rero mwami Yesu, ishimwe ni ryawe. Haleluya. Ukwizeye ab'umuragwa Kanani mw'isi na Kanani yo mu isi, kandi umwigisha n'umwigisha tugabanira imbere yawe, dukora ipasu nk'uko amaraso yawe twayagabanganye, ntiduhendane n'umugisha bibuko oye. Nk'uko amazi ava mu rubavu rwawe twayagabanganye, wizeye nyine akabohoka, nuko nyene n'umugisha wifuza umugisha, imodoka, inzu, ubuzima, urugo, buri kimwe cyose bibuko nyene ko amaraso wayatugabanyije ntihagire uyabura, n'amazi ukayatugabanya ntihagire ubura, niko n'umugisha tutari bubure. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Hano rero sinabwirije, sinanigishije, ahubwo nahanuye. Yego niko biri nyene. Rero tuguhaye ikaze muri uru rugendo rugana mu ijuru. Welcome ku Mbabazi TV 3. Ni umwimerere, ntabyo kwivanga, je ntabwo nivanga, no. Yesu arampagisha. Saliyuti. Nejo ni umunsi nyine, tuzasubira ejo.